Mumenunuliwa kwa dhamani, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu. Itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu. Mumenunuliwa kwa dhamani, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu. Itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu. Mungu asema kwa ulimwengu wa sasa, wapi kama Danieli na ndugu zake walijitoa miili yao kuwa dhabihu takatifu. Mungu asema kwa ulimwengu wa sasa, wapi kama Danieli na ndugu zake walijitoa miili yao kuwa dhabihu takatifu. Mungu aliumba dunia hii, sisi wanadamu tuishi na kusoma neno lake, tuelewe na kufanya yaliyo mapenzi yake. Tuelewe na kufanya yaliyo mapenzi yake. Mungu aliumba dunia hii, sisi wanadamu tuishi na kusoma neno lake, tuelewe na kufanya yaliyo mapenzi yake. Tuelewe na kufanya yaliyo mapenzi yake. Mungu asema kwa ulimwengu wa sasa, wapi kama Danieli na ndugu zake walijitoa miili yao kuwa dhabihu takatifu. Mungu asema kwa ulimwengu wa sasa, wapi kama Danieli na ndugu zake walijitoa miili yao kuwa dhabihu takatifu. Leo Mungu wetu anataka watu waifuate kanuni za maisha yenye afya, ili Kristo arudipo tuende naye juu mbinguni. Ili Kristo arudipo tuende naye juu mbinguni. Leo Mungu wetu anataka watu waifuate kanuni za maisha yenye afya, ili Kristo arudipo tuende naye juu mbinguni. Ili Kristo arudipo tuende naye juu mbinguni. Mungu asema kwa ulimwengu wa sasa, wapi kama Danieli na ndugu zake walijitoa miili yao kuwa dhabihu takatifu. Mungu asema kwa ulimwengu wa sasa, wapi kama Danieli na ndugu zake walijitoa miili yao kuwa dhabihu takatifu. Mungu asema kwa ulimwengu wa sasa, wapi kama Danieli na ndugu zake walijitoa miili yao kuwa dhabihu takatifu. Mungu asema kwa ulimwengu wa sasa, wapi
kama Danieli na